Maureen Chobutungi no mwaha abatwire barikweguza omuri Kabarole kandi rukurira abantu nkabo ekinte kitarukwikiriza mu mateka gihanga so kino kitongole kikingwa cyarwanira edembe ry'obwo mucyara obanagire enyuma oba abantu batakwenda kugamba nawe konka bakumweta mu sex mbenda kumdiscriminate ngo mbandi bataba the sex nibenda bamukore kubi yijuka ngo mu ihanga ryona district ya Kabarole nemwe hariyeze zino mubara umuhango gw'abantu abari kukira kukwatwa akagogo ka sirimu ogwemerera hagati y'ubuceke 12 harigana ni 14 harigana barekeraho kubarepinga barekeraho kubashara imishango okuyaho nabona abantu kabandi tuzahameza tubamanya ko abacara bagenzi bitu abishito bamanya ko abishita abana bitu konke kitongore cya Kabarole Women Health Support Initiative kikwatanise nabo bushoborozo mu cyangeke nibagira ngo bariyo bakora cyone kiri kubasika kumara hemezeje twine byalana nambe baswa kusona bakaba bakatunga omuntu wabo twine saving groups kasenda twine file kusomesa kwa abakuru ina facilities mbere twali implora those people are going for services and how we have many KPs konka batura baherize ibitegateko bitarukushana habikorwa nkebi tawikiza kama kanka dakika maliza marugire yaho na sona abantu njo batagendera njo batagendera imuna batubunja basayiti akwamba bupima bwendemwe aharbaje rundi aha mukorwa kuhendera 2016 byo kurwanisa ubutabanko bwo mu maka aba bashabirwa kuhindura ntekateka yabo kwehara mu kwejumbiro mu bikorwa venkebi gasha kwa Jonathan Tusingwire